Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kabadong, adamot gayam ti barbaro asilpon ni Marituyang. Ay, Wayne, adda mare. Ay kat nasayaat Tapno adan to pagbuybuyaan nyo inton awan ar-aramidon yaw. Wayne ngam utang mo dayjay. Pangalalaan na ngay kung ba't ipagbayad na. Utang? Wayne mare, inlon na dayjay iti kooperatiba anak imembruan na. So nga, naimbag no pakairanudan austo, ngam saan mo't mare. Kat manungay ti pinangalan Jak ambaw, kasla 14,000 di kunana. Ay, una yan. Naginamot taon. Wayne nga rod mare, jak amuan no pangalaan na iti pagbayad na. Tadyak kayat na itabayadan. Gaputa saan unay ang mapagnumaran. Ilay video mo tento yan. Ay, kaya't kung aron nga enjoyin ti camera na day ti kabarbaro a cellphone ka. Upgraded ko naman. Nag-clear ti camera na si ka. Yeah. Wun ba dong, iso ano ag picture ka, makita dagiti ado akamora. Ay! Anya? Wun mal. Ay kat may ano clear to yan. Tapno makita, kinalaan mo. No nalaada. Kinayat nakmut, aya. Ay, agbababawi ang arad. Kasta unay, ti pa nagbabawi. Anya. Wayne, iso pa nga asim man. Di ka unay aglablabay. Tama nga no pagtalawang ka di na oras. Anya. Oh, ag-selfie tayo man ko kumaray. Ay, katuan Tapno adaman remembrance tayaw. Nako namon, maray. Ay na, nagmayat mo't gayam day ta cellphone mo, mare. Ay, wun amaray. Ay, nangina day tayo. Iso at talaga na pintas. Apaw? Ay na, ibagak tuman mo't kan ni Enteng, tagumatang itikasta. Ang, sigurado adi na kayat. Bayamon maray. Sa nabalit adda mo dito cellphone ka. Sa bagay mo't kit di Di amo mo, di ag Facebook, maray. Ay, kaun na maray. Amukon. Amuk pa yun ati ag-post kan ag-comment. Amuk pa yun ti ag-tiktok. Ay kat mayat maray. Saan kan maburburing ijabalayaw? Ay, wun maray. Talaga asanag. Gaputaan na na ito'y cellphone ko. Aliw-liwa. Ay na, nagmayat jay cellphone ni Marituyang. Apay, umapal ka di ba nang? Medyo. Naimbag pa ni Marituyang. Inggatangan ni Pari Badong iti cellphone na. Apay, ti kunam na bayadan day dya iti cash. Saan? Ay, kayat mo asawan. Uwin, utang day dya. Iso aparikot ni Pari Badong no pangalaan na iti ibayad da. Anya? Uwin ba nang? Kung nangarod ni Pari Badong, nangina unay day dya asilpon. Ngam saan mo't unay mapagnumaran? Win nga agpaiso. Iso abay amon day ta cellphone. Sana balay, ta adamot telebisyon a pagbuyaan. Kan adamot radyo a pagdenggan iti Kapitan Enteng. Unay mo day tanto yan. Nakasandaw, kin nakashorts ka lang. Kit agsala-sala ka dito sa hangot ti cellphone mo. Kasla ka mo't nagbantay. Hey, ag-video ak nga road ba dong? Ag-content creator ak man. Content creator mo't nga. Basta, maamwam to, inton rugya kunti ag-post iti videos ka. Dahita din tin kar-aramida na yun. Imbes ko mga agluto ka. Apay, mabsug kaya, di tangar aramidan. Day talagong unguter aramidam. Dadaal san ti ulaw. Sika, ti dadaal ti ulo na. Gapo di tahulugan na cellphone mo. Isulangin ti dumdumugam. Imbis ko mga agtrabaho ka. Urod ka. Katabadaw, bagan yung mamot ni Nana Tuyang. Apay ka tayo, ko araw. Kasanaw,
tila mo't ipupus na nga main. Kasla kong maitay, nagpus iti video na ngagsalsala. Ang outfit na tatabadaong masyadong, ay, iwan ka. Anya? Apay, anya titsura na iya, kwarag. Ay na tatabadaong, ati una pa yung teenager iti suot na. Uray kumaano, bagay na, ang saan may, nagalasakitaan. Ay, yan day tanga ramin dito yan. Kuna na ngamin nga content creator ka na. Iso atila ipupos na iti Facebook na. Awan da, kas nati ag content creator tatabadaong. Takaduhan na ita, kat adda swildo da iti Facebook. Angam jay mayat kumamot ati i-content na. Ay, day tati bagbagak a binagtay cellphone ni Tuya. Day tala cellphone nun ngamin ti dumdumugan na kanayan. Di na pa yan masangaw ti aglutaw kapo iti kasi cellphone na. Ha? Kahit yung asawain, saan ngaglut-luton ni Nana Tuyang? Sana inkwaraw. Iso ako nak ano agluto ak. Dilangan ka nagtilutaw. Ta makaamumutan iti kanan na ak. Ikatam, nagiti pagananay mo to yan. Tingkag picture. Na, apay man na nakasta ti bagbagam, nagalas mo daytan. Nagalas ko nam. Ngam di mo matam mo, nagalas ti impos mo, abijam. Ha? Hamom ka day. Asika, tisang kadilaw, dagiti kalugaran tayaw. Sika, ti pagsasaritaan da. Gaputa tila ipupos mo ka no, abijam. Anya? Isa, Mike. Nagalas ka no, dagiti suot mo. Ay, di nakibabayin tuyang ah. Di ka agar-aramay, di ti pakaibabainan, kunak pa day. Ha? Sipod na itawag dito barangay kabildatan. Sa anak ang naibabaeng. Iso asa anak nga ibabaeng. Papanam, Marituyang. Mapanak man ijay sintraw, marikwanang. Agudong ka. Mapan ko bayadan da ito'y cellphone ko. Kan mapanak man gumatang iti bado kan make-up ko, maray. Ha? Bado kan make-up ko dam? Wun, maray. Tapno addaman usarak inton ag video ak iti pang content ko. Ha? Wun, maray. Adda tinangidanon kanyakan. Asyak kano tisang kadilaw dagiti kalugaran tayo. Gapu iti suot ko kadagiti content ko. Ah. Iso agumatangak manlangan iti barbaro abad bado kan make-up ko. Ay, naimbag ka pa'y tada igatang mau. Ay katuhan na maray. Ay, nalaing daytoy kumaring nagremedyo ko naman. Iso nga adda Sige, dahil ta cellphone mo ti sangwam tuyang. Apay, di ka di mabuteng. Amaduling ka. Gapo iti kasi cellphone mo. Anya? Kutuin, Mike. Sipod simangpit ka. Dahil tala cellphone mo ta sa sigaswam. Apay, ti ko na madating naluto akanan. Apay, di ka naglutaw ba daw? Sino ka kumangay ngay lutwa? Mabaling kumaa, no trabaho tinagapwam. Angam saan, Mike? Tanapang kalaang gimatang itibadaw, kan make up. Agiraramang kakiidiya. Oho, day talakong ungatar aramidam. Di ka umang agong ungay aba daw. Makauma ka ngaminan tuyang. Iswa manipod ita. Agsinatan itibanga. Tapno di ka aglutaw. Sika lang ti agbisay. Anya? Marituyang, amom ka day, sang kadilaw da ka dagiti daduma akaaruba tayo. Apay ka day maray. Gapo ka no kadagiti ipopost mo. Oho, ti ko nam kiday umapalda kanyak. Gaputa may sa ako na content creator. Anya? Wan maray. Ay na saan siguro nga amo dagita at tao ti lubong ti Facebook. Kan biyag ti may sa content creator. Iso akas ta ti bagbagada. Wano saan? Mga no umapalda. Ha? Wan maray. Kan mga no umapalda iti bado kan makeup ko. Ay, kadagiti mo daduma. Mga no dagitay pinaay ko idi nga agar-arom kanya. Nakita da siksi ak. Wahay! Anya? Wano saan? Dagita kat asawa dagiti followers ko alalakay. Umapaldaga po ta siksi ak. Nang rona tamakit kita da siksi ak. Ay, si kamot mare.
Nagbaliw ka atalagan sipot nagbalin ka a content creator. Ang sapay ko taawan to ti pagbabawyam. Limabas mo't itay ni Marituyang, Maray. Day, papanan na kanungay, Maray. Kunana, amapan kano agbirok iti mayat a pagsyutingan na. Ha? Ay, artista pa'y gaya man ita ni Marituyang. Artista mo ta sasawam. Kat no ag-shooting ako nam. Ag-shooting tapno ada ipos na iti Facebook na. Ah, Wan, Maray. Katambom, nakamake-up pa'y. Kun naka-shorts iti nakakit-kiteng. anya. Ay, no kasta. Pudno gayam ti dandanon ni Pari Badong kan ni Inteng. Wan, Maray. Talaga akasta ti aramid na. Nausam itan nga ag-makeup ngam di namat ibagay. Hay! Ay, unay day tanan na tuyang. Nakaunig mo't day tanasin na ay mau. Ay, maup-upay kan aglaladuta nga road ko araw. Tapay mait. Kasano, posak mo't apos iti Facebook. Ngambas si magayam ti followers ko. Kasano ako mangay makasweldo no kasta. Ha? Inaramid ko mo't amin na bilinda. Basta agpost latang agpost tapno agsweldo. Ang maging gita, awan mo dalar ka. Ay nanatuyang. Kasano ngamin amaya tanda iti pusmaw. Kat nagalas mo't ngamin. Ha? Wan mait. Asino ngay mo't timayat ngamin amang buya kadag iti salam. Uray kumaan no sana kas day ti itsuram. Naka-makeup kang agpaisaw. Ang kuso-kuso mo't tibuok mau. Naka-shorts kang agpaisaw. Ang madlaw mo't akurang kay iti digaws. Ha? Way nanatuyang. Kan may saan ngamin akas di ka na yung ti content mo Mangkita kay tinasayat amay content mo. Di adda maadaw nga adal. Saan akumkumpur mila dita. Ay, nukasta nga raw. Agpanunutak man iti sabali nga ipuskaw. Tapno umadaw dagiti followers ka. Anya man nandiya imbagada kanyak tuya. Kaslaado ka no, ti kaapam, kintilay pupos mo. Ah, kasjay lagayam ti aramidan tapno umado ti followers badong. Ay! Anya. Wan, sipod nagpusak iti istorya may papan iti kabagyan tayo. Adaw tinang follow kanya. Iso ngayon tuloy ko na. Anya. Wan, kadagiti ka pa. Dagi jay agkum-comment asaan ko abagay ti purma. Tinutupak idan na. Tasino da ngay. Tapno dyalat tanag tagtagaray. Apay, di mo amaw, delikado day tangan aramiday. Amok, ngumisardeng kuntaw intun umadaw ti followers ka. Agar aramid ka, iti pakarikutan. No awanan ta mong nga aramiday. Ingka kay di agdalaw sa bangkag. As simple as that. Tawatam. Wala ka nanatuyang. Apay nga impos mo ti panagapad at imiyaw kan ti asawa na. Gaputa amok nga ado ti ag-comment. Ay, di kag pampanunot at talaga nanatuyang. Uray kumano di mo impost nga imbarsak ni El na ti malukaw kat naitamay di muging ni Timyaw. Kadagpay sumangamay. Nakitak amis mo idilim mabasak iti balayda. Kanimot Timyaw. Imbarsak na iti ruangan da di kaldero nga awan linaon na. Ah, Ay! Makaulukak nga ron ang nakakita. Live nga apat ti agasawa. Iso nga in content ko na. ay, mayat pa'y ti kakatawaam. Ang di mo amaw nga inreklamo da kan iti barangay. Anya, inreklamo da kun kunam ko araw. Wal nanatuyang. Bawal nga min ti agipupos iti kakasday. Ngamin, privacy da dayjay. Anya? Ay namaray, inreklamo da kano ni Marituyang.
Ay, wen nga rod maray. Imbaga kanyak ni Inteng. Ay, oo na yan, ti kasta. Ay, tilan tumet ti ipopost na. Kasano nga men, kat di namot denggan ti maibaga. Noan niya ti kayat na nga ipost. Ipost na latamat. Binagaan ka no ni Pari Badong ide. Akitaan na ti ipopost na. Ang tisungbat na ka no, mayat no chismes ti ipost na. Ta sigurado nga ado ti interesado. Ay, Ken mayat no adda ti manggura ken kuana. Tapno kanayon kano asubay bayan dati post na. ay, anya nga ita. Nangaramid kat nga rodan iti parikot na. Anya nga ita marituyan. Inreklamo da ka na, gapo ka dagiti ipupus mo. Dayta, ti malala dayta abakay pare. Ah, Di nanto mga minammo ti mabagaan. Ay nabadaw, kapitan, tulungan dak kumahay. Ay, di ka man kundi sangi dita. Basol mo maglaing No kumanga mindimngag ka idi kanya. Awan ti parikot mo ita. ay saan nga min anasaya at agipos iti no anya laditan maray. Nangruna no maipapan iti biyak ti sabali. Adda tay kunada Privacy Act. Ay, agbababawi akitan ba daw, Ay, sus. kapitan? Nasaysaya at lakuman anagdulingak. Nga po iti kasi silpaon. Ha! Ngam ti reklamo dak nga po lang iti post ka. Ay agnakam kan maray. Ay saan ba't adakas ti agbalin a content creator ka? Basta sigurado nga awan ti mapasakitan. Noon, kapitan. Jakon kaya ta maulit day tawi. Sarda nga akong tag cellphone. Kan agpost iti anyala ditan. Tumulong aklangan kini ba daw ijay bangka. Ay na toyang. Saan ngamin anasaya at ti adda kaapa na? Kan agi-post iti mabalin apakay sagmakan. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Imbag ano saan ang maimbargo ti enroar mo at tricycle? Apay kumangay ama embargaw. No agpasada, di adda pagbayad ka alinawas. Agawa am nga ron ti agpasada, tapno saan ang maimbargo day ta tricycle. At dapay kat pangkantyaw kun akin ni Kwarog. Takarag-karag ti tricycle na. Aglatlatay. Dinto takabarbaraw ti tricycle ka. Uray kasta, saan mo nga ikantyaw? Maday tagkan-kantyaw. Saan amaday no dalakit pagkantyaw? Ti maday kat no awan ti ikantyaw. Inton kon adalakit sa anyo ang nagkinaawatan kin ni Kwarog no mapikaon. Ay bayam dita amapikon. Kwarog abaak. Nasing patupay ni Kwaraw. Aglisi ka pa'y takarag-karag dahi ta tricycle mo, Kwarog. Anda pila masursuraw, tatabadaong. Suruta matipila. Sana mabalin nga umuna ka. Way namaw. Kung kunaklaan mo dayay. Saan nga min na maibagay dahi ta tricycle mo ang makipilpila? Ni tatabadong mait. Kondisyon pa lang ti tricycle kaw. Agraman driver. Uray ka barbaro ti tricycle mau. No karag-karag mo ti driver. Anya? Karag-karag ti driver? Ay sinalbag ka, Kwarog Senior citizen kayo ang tatabadaw. Sana may bagay. Ang mga nuinton makasabat kayo iti tin-wheeler truck kahit pasang duenyaw. Ay atal na ka ba, Kwarog? Ba ka talaga? Senior citizen na driver.
Alwatan nyo ta mga no agnervyos kayaw. Kasi kayo may tataba daw. Sinalbag ka kitay. Awan pa'y matpasahero tatabgadong. Hawisan ka, tainta agay ayam te beraha. Apay, ada pag-ayaman dita igid aya. Ada! Medyo dakal pa'y matitaya. Iso nga, no mga buwakat maminsan, ay dakal ate, makabig mo. Intamang garaw, tapadasig mamay, tungan. Win! Ay no, ada swerte, mayatan. Urah saan ka nga agpaspasadya. Sige, saan pa'y mo't asyak karga? May kamanuwak pa'y mo't itipila. Di ka to managari Ta iparit dagiti umapal dia ta. Sana palay tawang mo't tipulis ditaw. Uray nga rod, ang mga no adag ipulong. Nagdadakkel mo't titayada. Kita no da mabalin ko pagtaya. Jay, itinag mo kumati tricycle mo. Padyasam nga itayatap no dakdakal ti makabig mo. Kat kasanungay no maabak. Mabuyak! Ay na, turod ti kasapulan tap no mga buyak ka. Kasano nga mga buyak ka no di mo padyasan ngay? Malaman nga rad. Ipostak amin tigam ko akwarta, tungan. Diay taman. Ura kita No maswerte Mayat Mayat nga minti tagtagainap ko nga idi rabi eh. Bareng makaswertita nga rad. Tapno maikaskaw na ito tricycle kaw. Awan mo't ni badung po dito'y paradaan, kwaraw. Nadahanon itay ti pila na. Hanggang awan mo't ni tataba daw. Iso ajay si marunakin kuanan ati nagluganan ti pasahiraos. Anya, napanan na nga rudaan. San ko nga mau? Kaduha mo't nitungan itay. Nagloko na ba daw? Kunak man nagpasada ti umay na aramidan. Saan tawan gayam di taon? Urahin nyo ka din ni tataba daw. Kasano nga'y numabayag nga umay. Nalausan ati ginatang ko alamos. Udi agawid kayo nga rudain. Ay kawan na. Anya pa'y ngay. Sige nga rod kwaraw. Inakaw. Ay na, naggasa takot. Nadubling agpaiso ti kwartak. Nagmayat gayam to may ditaw. Ura siyak to payakat na nga buyak. Iso nga umayak tumanan dito itatabad yung. Arigla daw tungan. Bareng madubli man ti kwartak. Nagswerte akaw. Kasla namin adu akaw na nagpasada. Dakdakal ti in postam. Iso nga dakal mati inabuyak mo. Bas-basit mango kanyak. Ito nagsublita ditaw. Nayunam ti kwartam. Tapno dakal mo ti postam. Kat ura siya kamat. Ay katwala. Mangremedyo akiti adu pa'y akwartak. Dawatag pa'y timpaygam kaw kanituyang kaw. Tapno umadupay. Ay, ura siyak mat. Kastat aramidak. Dawatak man di jay igigaman ni bakat ko. Apay analiday ka, idinto ta naragsak ni Kabadong alimabas ditoy, kwarog. Kanayon na ngamin nga uyawan ti tricycle kaw. Apay nga uyawon na. Gapo ka day, takabarbaro ti tricycle na. Wain kagawad. Karag-karag ka no ti tricycle kaw. May mayat no ilakom laangan day ta tricycle mo, tagumatang ka iti sa balay. Ha? Ilakaw, tagumatang iti sa balay. Day ta ti amok arimidyo. Nayunam lang yung paglakwam, tapno mapabaro ti tricycle mo. Adda nga tamot may tagumatang iti daan at tricycle kaw. Kat adala tamot Nang runa, no saan anangin at ipanangilakom. Unsang agpaisaw. Ilakaw, tagumatang iti kabarbaraw. Ilako kung ito'y baak at tricycle kaw. Naabak mo tintin postak. Sapay dakkel mate. Ura siyak nga rod. Uy. Ay, masapol nga makasubuta. Umay tanto manan. Awan mo tinta itinag ko kumay iti tricycle ko tungan. Kasano nga agsublita kayo dito. Kitawang mo tin kwartak. Ilakaw man di kalding ko tapno makasubuta ko. Kasano da ito yung ngayaw mo ti mabalin ko nga ilakaw. Ay, agiremedyo ka ano kaya't mo't makasubot. Anda ko magpautan tapno makasubuta. Kasano nga makasubuta. No saan ang agsubli ang makisugat. Saan ka gimatang iti bagas? Awanan bagas ta. Ay, naibusay. Unak no dapay. Jay lain niya po'y ko itay ti bagas. Awan kanin tanubigat. Awan aminin agraman bagas. Ay, kasano da ito yung ngay.
Mamuan ng tuki iti na naapakak iti sugay. Anya ti kunam, Ha? mangmangagnak ka day si kabadaw. Ay, panawang ka mampay. Nakitaan ginuang. Na, saan ka di ngayon bagam itay ngayon pagod mo iti kayaw, taadan root akanan na. Inalakitaan. Na, Bati mo di pare inteng ti inadida apaga dito'y banggagda. Impabilag na titinanay dito'y banggagda. Ay mapana man pa iyayan tinuang kaw. Intun sumip ngay, mga siwak iti duatan ay. Makadlaw laki din ituyang kaw, nga uwanan ti kwarta no awan makan. Iso ang masapal nga da isang pit kaw, tapno at dabaywin may akanin may. nangalaam iti duatan ay apagay si kabadaw. Ay kat ginatang ko tama kapang panganak iti kaan-anay, kun kabaybayo abagas. Apay makan mo ayat ibagas. Innapoy ko nama. Apay karum-kumam ayat ibagas. Ay wala niya, kun amom to yan. Nabanglaw kun naimas ti binayuan abagas. Umay ka, tintagbayaw. Sumip ngeten, agbayo takidain. Kunam nga awan bagas nga ilutom inton bigat. Kunyay, mapanak agpasada. Siksikan to nga ruday, tagbayaw. Adamot silaw. Makita mo ti alaw, kinalsaw. Alaman lang ang rabrabi ang agbaybayo. Kas mula tinakaw ti pagay. Kanya, kasla tinakaw kunam. Ang agpaiso, may tatinakaw ka. Awan nga rin ti igatang ko, di agtakaw Apay nagpabunag ka iti pagay ije bangkag. Ay saan pa'y? Nakabilag da amin idikalman. Apay aya. Kurang batin. Binilang ko kat kurang. Dua pa'y matatan ay. Anya? Apay ngay akurang. Adda ka di nagtakaw iti pagay. Mas dawa. Ita man pa'y nga ada agpukaw atinan ay ti pagay. Ay, saan nga taan nagkamali ka lang iti binilang? Ay saan? Madlaw di nagdiswan ti pagay. Ta naidepos ti root, nakaidiswan na. Ada pa'y nabati pagay. Kuno dagiti nalunos. Na, asino ngay nga tati mabisin launay, taagtakaw iti pagay. Ay, awan nga tat kanunan iso nagtakaw mutan. Anya pa'y ngay no di kasta. Mabisin Awan siguron igatang na, iso nga agtakaw iti pagay. Ipabunag laangan ti pagay. Taamangan numapan naman ng takawan tinabate. Inla ko kanumot di kwarog ti tricycle na. Ha? Hapay ngayon lang ako na. Imbaga, dapat gumatang may ti karag-karag may. Ginatang kano di agat-gatang iti buti kan landaw. Kanya, per kilo na ti tricycle na. Saan? Aramatan na kano nga aggatang kan aglako iti buti kas kadalandok kan plastic. Bagay na abutay, kan landok ti karga ti tricycle na. San kat atao, taglalati kang arad. Gumatang sa kanukot iti baraw. Baron taon ti tricycle nga ipasada na. Ay, adaman pa'y papanaktuyan. Na, papanamaw, apayak kilata ti makder ka. Kwa, adala basit inak ibaga ni Kwarag. Ay, inak man utangan ni Kwarag. Ta isaw, ti pagsubot ko, iti abakaw. Itaman pa, itataba daw. Anya ti gagaram dito'y balay kaw. Kwarag. Sa anak pa yan, nakairwar iti kwarta kaya bangkaw. Napiitak pa nga min anang irwar. Umutang ak mampay uray basit laang. Itad kumula nga dagaw, Kwarag. Igatang ko iti tricycle ko ti kwartak. Sana mabalin nga ipautang kaw. Bayada mo lang iti mabiit. Itid ko mula nga dagos. Kasanaw, no saan mo ang mabayatan? Itid ko adagos ko naktumay. Dahito laki din ti saan ko amay tay. Uray ikantay ti porsinto na. Porsintaw? Wayne, uray sangagasot ti anak ti tunggal ribaw. Masapul angad na pirmahan ta kasuratan. Anya ngay pa ti pagpinirmaan ta. Masapul nga da collateral mo. Ay, day talaga yan. Mala, umanugo ta. Inta, nagparami di ti kasuratan. Taitid mon kanyak, tututangay. Impabunag mo kanumot dagiti tinan ay apagay mo iji bantay maray. Ay wen maray.
Jay ngamin duaatan ay kat napukaw. Ha? Good morning, kukumaray. Naa. Anya jay imbag ang maray, napukaw, natakaw. Wen mare. Jay duaatan ay apagay nga imbilag mi ijay bangkag. Natakaw ti duaatan ay. Ha? Hey. Duaatan ay kunam, kanaw, Idi na minsan arabi mare. na minsan arabi ay. Apay akasla naklaat ka, marituyang. Ngarud Ah. Ay ikwa, bagay, matakaw. Ay, mabisin launay siguro jay ng takaw. Iso aday jay, inalanan ti pagay. Awan siguro't bagas da. Ay, sinalbak. Naabakmot ng tinutan ko kanikwarog a kwarta. Ay, oras yak to pay. Di naglakwak ti kalding kan bakakat na abak am amen. Ay, namin ano na dyak nakatinag iji nagalaki ti tricycle. Ay. Humaydan to iguyo din ti tricycle ka tungan. Madidata nga sugal gamin nga. Gapo iti sugal. Nagtakawak pa yun iti pagay. Ay. Ita, sigurado ang may embargo ti tricycle ka. Tadya ako nakatintinag. Pag madyan, ano maminsan ti installment. Iguyod da, data. Ay, kasano pa itan ngay. Embargoan da nga tan ti tricycle ka. Imbag tasimangpot kan ba daw? Makitam dagita lalaki akadwa ni kwarog. Ha? Kuwamay. Imay kulangin suro ti balayaw tatabadaw. Imay da ngamin iti barangay haul. Kunak man no nagbaybayad ka. Apay ngay nga umayda ka no alaanan ti tricycle. Ay. Kada nagpinirmaan ta apag collateral mo ti tricycle mau. Itata maimbargo ti tricycle mau. Siya kung ti mangituloy amang bayad. Siya kung ti mangalay ti tricycle mau. Tay tuloy ko abayadan ti udimpay. Ha? Si kandaking kukuha iti tricycle ka. Ay, saan mo a tricycle, tata? Tricycle kaon. Mala, intayon iti opisina ta. Taramidin tayo dagiti rumbeng ama aramid a papelays. Ta siya kung ti aking kukuha iti tricycle. Saan na da kayaw? Ay, Sayang ti kabarbaro at tricycle ko tuyang. Kukuhadan. Ay, makitam ka di ti resulta ti panagsugsugal, Mau. Ay, napukawan ti amin, Mau. Imbag tasaan mo nga inlako ni Tuyang gapo iti sugal. numabalin la ko mga ilako ti asawa, tasukatan, ay inaramid kon a kapitan. Ah. Masurunak iti inaramid na. Tuyang. Amuyo kaday, kapitan. Saan pa Tuyang? Ay, anya ka di dayjay, Mari Tuyang. Tiyamo kat ginatang na ti duatan ay nga insangpet na. Daday ta magtikunan na. Angam saan magayam? Binayo mi pay, kakinan may, tadya mo at hinakaw na. Ay, nukasta si katinangala iti duatan ay paray. Uwan paray. Pakawanan na ka. Gapo iti sugal. Nagbalina ngagtatakaw paray. Hangam sana na maulay. Tawan mo ti sugal kon paray. Ay, awan pa'y nasaya at matngaramid mo. Ambaw, ay, maditi sugal. Awan it din na amayat. Ay, huwin nga ron paray. Hitala na amiris ka. Tawa na, hindi tricycle ka. Ha? Napadasak pa hindi nagtakaw paray. Asus. Iso pakawanan dak kuma. Ay, tatabadong. Liklikam ti sugal. Tawan na saya at nga ipaay na ka. Ala sigay! Ditan! Tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Pinawe. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon
Agyaman ka iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kastoy kuma. Eda kumakanayon ti parte. Tapno biyag ket always happy. When nga rod paray, kanayon ta ang makarelax. Kanayon ang nabsog ti chan. Ay pare, nagganas at talaga ti nagbiag. Ay, katuwa ta paray. Life is short, kunada nga raw. Di ag-enjoy ta paray. Ewan, diya kaya ti lumakay adagos. Iso nga ag happy takit di pare. Gusto ka paray. Iso nga ag-happy tayo. Aginggat kay kayat tayo. Ngunay mo tanday talangayo na natuyang. Apay kwa raw, laadak ka di una yan. Saan may ngam sabali nga minday tay tsura yaw? Saan na may explain? Ati uyo pa iti masakit nga aginaw. Ay, di ka man kwa raw. Kasano, kat maistri sa klaunay. Apay ka di nga main. Kasano, kat jak mauray ni Tatam Abadong. May saal daw, may sarabi ingawan dito'y balay. Saan mo tinasumangpag? Ay na, baybayan yung aminin ni Tata Badaong. Kasano nga ino adasan anasaya at anapasama kenkwana. Ang mga nun na pan nag-checks, wanaw. Inlimang ti anitaw. Ay, di ka man kwa raw. Makapung tuta lang arudan kan Tatam Abadong. Ad-dampay mag. Kayat mo ka na, tasik at ipagdasalan ti pungtot ka. Ah, ay, sorry. Ibabawi kong timbagak. Basta di kayo unay agdandanag. Agawit tulat ta ka din ni Tata Badong inton makalagay. Ay, kunak no siya klaang ti agkun-konsumisyon iti asawa. Uray magkayam si ka maribanang. Ay, tapno mo, mare. Inal daw ang ma-stress akin ni Inteng. Kasano, ipagarup ko no ija barangay hall tinapanan na. Angam saan mo't gayam. Kasano, nagkuyog dagayam kin ni badung ka. Kaslay din na minsan, kunak numadanunak ijay talon. Ngam saan mag? Jay laeng balunan na tinadanunak. Kat idi si mangpit iti kamalman na. Semang pait nga ado ti gas-gas ti rupa na tana idumudom ijay siminto a kalsada gapo iti kinabartek na. Ay, kasmot lang ni Inteng Nagawid nabukulan ti muging na. Irason na pailang anataman iti bunga ti santol a purpurusen na. Ay, pagbalinan nakpailang nga awan ammo na. Ay, talaga makapa-stress ti kastaw. Sigurado akun-kuran to dagiti tattao. Ani badung nga asawa ni Tuyang ket arte. Ay, kaibagada mo't ani Inteng a kapitan nga asawa ni Banang, kat mangibabain talaga, tamamartag. Apay kwarog, pudno ayah aday talag barbartag ter aramiden ni Uncle mo Inteng. Ay, pudno launay day tanan wanang. Ay, anyan, isumot lagayam adi mapan agduty iti barangay hall. Kasano nga agjutay, kat inal daw matamabartay. Di ka na yon nga agong ungat ni Antay. Ay, pirmi Dandan ni binarasak na nga rod iti iti manlukong ni Angkal, gapu iti ungot na. Ay, apay ngay akas tamot tan di Uncle Mau. Life is too short ka nung around. Iswa ka na yun da nga ginjoy. Kanayon da nga ginjoy. Ngam ti panagin enjoy da, stress mo't kadagiti asawa da. Na, apay nakaapot ka mo't iti agong mo. Ay, inka man agdigos Inteng. Ha? Nakaang-angdod ka. Anya ang dod. Saan to pay? I'm very perfume. Ay na, di mo maangot ti mismo apay ud mo Inteng. Ha? Ala, inka kiti agdigosain. Digos nga. Mag-agsapaan, digos ti ibagbagam nakalamlamhain. Ay na, nakaang-angdod ka Inteng. Iso apang nga asem tayong ka agdigos. Itimplanak man di iti kape.
Ag timpla ka iti kapen, Na- tadamot imam. Ay, Ha! agamot ka man ako nakon. Bakit ganyan ka? Apay integ. No siyak nga tati kanayon asumang pait anabarbartek. Maragsakan ka nga ta. Ha! Ang galintay, mapangka kano di barangay hall. Ah, Adun ti agrik-reklamo a bumarangay, tas saan kayo kano matatawi jay. aha. Kunak mapanak itang kas taunay ba ti hangover ko? Nasakit ti ulok. Sa dino nga min tinapanan nyo idirabi aya. Ay, itersina ni Susan. Ay na, nagpintas ni Susan. Maay, ayaw tangag tambay ijay. Anya? Susan? Ay, ulkurog. No, amukla ko ma, timanggayo ma. Ay, inaramid ka. Ta isukat ko ni Antem. Ta bakitin, nakulbet. Ala kayo ang kail. Oh, Susan? Ipulong kayo kini Antibanang. Ay, saan na? Sigurado nakakaasi akto manan. Yung kayo nga ro din nagdigaws. Tayung kayo nagduty. Ah, Alangan nga ibaga kadagiti tattaaw nga da kayo dito ibalayaw anahang ubar. naa. Ay, saan na? Di nakibabain nga angkel mo, ta madadaal ti kinasikat ko nukasta. Da kayo mo't lang timang dadadahil itinagan yaw. Gapo iti pa nagbarbartag yaw. Oray saan kan arumwar ba daw? Amok mo laang no sa dino ti papanam. Ay, di naklapdan to yan. Kaya't ko lang taginjay. Gumatangak laang ni ti may sa case a 2 por 2. Ta ison ti enjoyem nga inuman. Pangalam kumamot ti kwartam ngay. Ikarigata ka. Kalukwan lang data. Ala, mapanakan. Hay, di mo la maawatan ngamin ka ti kayat ko nga ibaga. Ha? Naibagak lang dayay tapno maawatam ko mati kayat ko nga ibaga. Sarda nga mo ti panagbarbartek mo. Taintaki di agmula iti bangkag. Awanan ti maigatang iti bagas. Dayta kit ti kayat king ka. Awan lakit, awanan bagas. Awanan asukar. Awanan asain. Makauma. Iso na say-sayat latan na rumwarak. Tay nakaginjay. Ag-enjoy ka? E dento ta siya, agregrega tapno at dalaang maisaang kasta kaday. Ay, pasensyakan to yang Ngam talaga rumwarak. Agurura yan ni Parintek. Nasaya at magtanasabat kasi ka. Apo Kapitan Inteng. Nay, apay ka de marito yan. Apo Kapitan Inteng. Mabalin ka day, adi ka kumaagbalin asungsang. Sungsung. Anyat ibagbagam sungsung. Pangasim kumabot Kapitan. Si kati amati barangay tayaw. Iso anasken ko mga agbalin ka mo dilaw. Na, Di ka nagbarbarte, tapno di nakatultuladin ni Badong. ay pasensya kan maray. Kaya't miti aginjoy. Aginjal, idento ta nakakaasi kami nga asawa yo nga konsumisyaw. Na, Pangaasim, Kapitan, makisarsaritaken ka itinalapat. Iso apang ngaasim maasi kayo kumamot kada kabaikin ni Maribanang. ha? Anya nga tanog sisinukat tayo iti sitwasyon. Ay nagadukat ti sasawa mo. Nagsinukat iti sitwasyon. Ilapsan ka pa ditoy. Ituloy mo kit ditar aramida. Naa, Ay. Ay kat gunggunam ano inungtan na ka ni Marituyang. Na, Kurang pa'y kat dayta Sinipat-sipat na ka kumapay. ay. Sa dino ayati pagbirukan iti asawa asaan nga unget ti amuna. Ay, wen nga rod. Sa dino ayati pagbirukan iti asawa asaan nga artek. Na, Jay kumasaan nga ang dog. Aso- Kan saan kumaamang ibabae. ay, makauma ka na yun ti unget. Makapawalang ganas. Oo nga inteng. Hay, nakakawalang gana ang asawa na kanayon na nabartag. Na, No kumakagawaan kat ibaleng kukumalatan. ay, agtutulad kami. Ay hindi, inteng. Na, Ibagbagak lang tipod naw amarikriknak. oh, Ha, numaum o makakanyak nga ungat, ay mnaum-uma na ako sayo, gapo sa kababartak mo. ganun ba? Oo, integ. Ay, Iso ano kayat mo anasaya at ti amin. Hintuan mo ang pag-iinom ng alak, ha? Tanay, agpadamot kan ti aramid yo kan ni Pari Badong. oh,
Ay, kawawa naman kami. Ay, agkon konsumisyon kami, gapo ka na kayo. Ay, jakon maanusan ti ugalim ba daw? Pumanaw akong ditaw. Ay, Noel. Di nakabaala na panawan to yan. Kano kas taon, iti pan nakainlam mo kanya. Agtal na ka man. Amaw ba daw? Kabailan ka nga isukat iti Indiano, wano Amerikano, wano pada tayo a Pilipinaw. Kanya? Damot ayat ti mga yatking ka. Kit nakaluslus yan kan. Nalusyangak gapo iti pan naka-stress ko kung ka. Ngam no aglow apa. Ha! Hoyo kamat kanyak badong. Na, awan to yang. Agpatingga ka lang iti sao. Para makita. Para makita! Amuyaw, tataba daw. Ang galintay. Oh, Da kayo ti sarsaritain dagiti kalugaran tayo. oh. Di mayat, sikat kami. Uwan gagpasaw. Sikat kayo talaga. Ngam pinasikat na kayaw, tinaalas nga aramid yaw. Naa. Sikat kayaw, gapo iti kinaartak yaw. Amin kano ati Rosina, tinambayan yaw. Oh! Kat da kayo matangkal. Da kayo kanaw, ti kapitan nga artag. Naa. Gan sana matatawi ti barangay haul. Kanya ko mati bibiyang ti tatao. Awan ti biyang dakada kami. Biyag mi day tao. Uwin nga ro da. Man nakibiyang launay da kita tataw. Sana pan nakibiyang day tangkal. Tataba daw. No di kat ibagbagada lang ti pudnaw. Gapoy ti panagbarbartag yaw. Malipatan yung ti obligasyon nyo iti pamilya yaw. Kan iti barangay tayaw. Agpakada akon, marikwanang, maripanang. Papanamaya, marituyang. Mapanakon ijay syudad. Ha? Jakon maanusan ti aramid ni badong. Barong iti papanaw kaw, kat makaamirais, asaan anasaya atir aramid na. Ay, day tangarod ket marituyang, marikwanang, ay nagpadaan daunay kan ni Enteng. Saan da mga agbarbartag? Sa bagay, husto kayo. Ni kabadong, di nan pagan ano ti bangkagda. Nakakaasi ni Marito yang amangas asikasaw. Kat nimot kapitan, ay na adon ti di na naararamid iti barangay hall. Isu akon ko na dagiti tattao nga agikatlaangan akas kapitan. Day tangarod marikwanang. Ay, kababainda, kan makapaumada. Iso apanawon siguro, tapno ikan ida, iti pagnakmanda. Nay, mangmangan ka magaya. Apay nga awan ti linaon ti kaldero. Para kanyak lang tilinutok inteng, Ay, magluto ka ng kainin mo, no kayat mo timanghan. ay, nakakasawa ang kastoy. Di na tapay maasikaso ti asawa. Ha? Anya aga po nga asikasuan ka, kat naggapo ka iti inuman. Ay, apay ka di nagbaliw ka na, ay, banang. Ay kahit damagam di tabagem, no apay akas tuyak ita inteng. Ay, bagi. Apay ka di akastoy ni banang. Ha? Hoy, sumungbat ka bagi. Apay ka di. Na Hoy, bagi. ay, agbala kamutan inteng. Kung namadamagag ti bagi. Kas ka lamang lukluko. Ay, hindi inteng. Na. Ang ibig kong sabihin, amirism anaimbag, no apay akastoy ti amen. Amirism, no anya nga tati aramid mo anang pabaliw kanyak. Na. Panahon na siguro para magkanya-kanya tayo, inteng. Makaammo kan iti biyag mo, kat makaammo akmatan iti biyag ko. Apay ngay. Awan mo dituyang ko dito banggag may. Napanan na nga ta. Awan mo ti balay. Nay. Apay ngay. Kaslasaan mo tanang nangan dagiti kalding may. Nukas ta.
Awan ni Tuyang dito. Tuyang! Ayan mo ka, day. Awan ni nanatuyang ditaw, itatabadaw. Ha? Kanya? Pimanaw na, gaputan na uman iti ugali yaw. Isungay maya, tao may kukumapakanin dagiti kalding yaw. Angam na, nataymutin ti maysa. Kanya? Wantata, Ay. saan ngamin anapakpakan kan nailinong iti napigsa ti tudaw. No saan kayo kumangamin ang nagpatpat na gijay na ginuman yaw. O di adda kumanang pakan kan nang ipalinong iti tarakan yaw. Ayun na yun, tikastay. Pinanawan naggaya mo ni Tuyang. Awanan na kiti daduma tarakan mi akalday. Ay, nagkasaangay. Basol yung lang nagbalbaliw kayo ngaminan. Baharing sublian na kayo pa'y ni nanatuyang. Pa'y nga imay kayo ang Kyle. Kun ado tinakasako nga imutiyaw. Makan ka din na kita. Ay, saan? Kawus na gito'y. Ha? Ay, mabalin dito yak amaturaw. Pa'y nga minaya. Pinapanaw nak ni Auntie Medyo Balay. Kanya-kanya kami kanon iti panagbiag. Day tanti bagbagak kada kayo ang Kyle. Ay, Naungputin ti anos ni Antibanang. Iso pinapanaw na kayaon. Kitagnakam kayo kumangaminan. Agbalbaliw kayaon. Ay, upo. Agbalbaliw akon. Palabsak lang ti unget ni Antime. Ay talagang agbalbaliw akon. Ta awan ti masnop apapanak. Kayat ko asul ni Tanti nagkuranga ken ni Antime ken iti barangay. Nasayat no nakapagpanunot kayo ng Kyle. Talagang amin asan na nasayat ti raramidan niyaw. Nasayat may ta nakapagpanunot kayaw. Anda ka tinas ka na pagsaritaan ta, paray. Paray, agbalbaliw tan. Naamiris ko nga adugayam tinabaybayan ta. Gapo iti panagbarbartet ta. Ay, huwag nga ron, paray. Gapo iti panagbaybay ata iti responsibilidad ta. Pinanawan na kaw, nituyang kaw. Pimusay pa yan nagiti dua kalding may. Ay, urasyak nga ron. Pinapanonak ni Banang. Nauma ka no iti ugalit. Iswa gusto lang ti panagbalbalutan, pare. Ewan. Ilas tapay lang ti aginom. Ha? Pulutanin tapay lang ti natay akalding mo. Sayang da jay. Ay, Dadakal. uwan, pare. Ang maudi day tuwin, ha? Ewan. Barang agsubli ti sigod alin nangan tayaw. Kadagiti asawa ta. Taga po iti kanayon na panagin-enjoy ta. Family no murmutan ti bunga na kadata. Isong agbalbaliw ta. Ay na, Kapitan! Tatabadong, agbalbaliw kayo ngaminan. Taga po iti kanayon nyo apanagbartat, di na kayon kayat dagiti asawa yun. Anya nga ita, da kayon tinayaw awan. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon Virgie Pagleri. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basi. Sound effects Junren. May sabay asagot kada kayo i-MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon agyaman kamay iting kay panagdingan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, naimbaglakit din. Taada na ito'y waig apaglabaan tayo. Ay, hun nga ron Dagiti daduma dita, agsakdo da iti paglabada. Iso anagasat tayo, Maray. Ay, husto ka, Maray. Iso arumbeng nga aywanan tayo ti waig tayo. Ibaga tayo da ita kadagiti kalugaran tayo nga umay aglablaba ditoy. Aywanan tayo da ito'y waig. Masapul ayawid da ti basura da. Uwan mat nga agpaiso maribanang. Husto takunam. Nagadumutan nagmurangam si Kabadaw.
Uray ladwa sakaw. Pisang tidaduma dita. Saan ko mula mausar? Apay pay lang arod nga ipalabam kanyak ngay, nupisang damo gayam. Basura dito may sasakaw. Daan nga ulays. Sapatos kun silupin na kita. Labak nga rod na kita. Api nga labaan. Iyanod mo jiwaig ta basura ki nga rod na kita. Anya? Agungan ni parenteng, nupuran tayo ti kasta. Ay kawan na, tapulyuson ka nung arod ti angin ti asok aparnuayon na. Naarting nga rod na dya parenteng. Uray mo ni Maribanang. Di na kaya't nga damang ibati iti basura na ijay waeg. Di mo nga min ipakita king kuha na. Na, Ay, unayin dagiti kakalugaran ta. Ta kastalatan. Iwarada iti waig ti basura da. Ngarudang kay. Ang dami na klase ti nagbalayan ti sampo di tawi. Ay, tirigat na. Pasig, adi nabubulok mo. Mabulok ayamot ngamin dagita plastic, kas kada lupa ut kan silupain. Ay, mangalakalangan iti sakot pidutem dagita ibas basura da. Anya, trabaho kayamot da itangkay. Ay, kubunsins Ha? Ay, umay ka. Agpidot ta iti basura. Hey, anyamot tayo. Basta giwaradan tumat iti basura da. Enteng, apay nga itakalaang. Ay, nagpidpidot kami pa iti basura iti waeg. Anya? Naganumanin ti basura iti. Agkay warada. Ay, ibagbagak met kadagiti padak a babae. Adi na kumabasta agiwara ijay. Eh, makaunget pa ni Kwarong. Ang awan sa balay, ang maibaon ko nga agpidot. Anya nga ta? No agi karga tayo lang nga iti dakkel asako ijay. Tapno ikabilda ti basura da. Ay katuan Tapno saan da basta agiwara latan ijay waeg. Ay, saan? Na- Karkaro na nga agbalinda sa daw. Anya? Bayam nga isuda ti mangyawid iti basura da. Ay, sabagay mo't kit di Itahan nyo man, tadi kay basta giwara iti basura yun, di waig. Anya? Mabambanugak ngagpidpidaut. Nagpidot kami kini angkal ita iti basura. Sa anak mo't nga giwarwara iti basura dita. Jak imbagada kayaw, ngam ibagbagak laing kagawad. Ni Marituyang, isutiam mo kamay sa nga giwarwara. Ay, talaga asul pangdagijay. Problema mo't dagita tattao. Tadidaan mo nga ibasura ti rugit da. Iwan niya na. Nagalulat tamit tagiwarwara iti basura dito. Ay, masuna. Nganya ti bawal, isumit ti aramidan da. Talaga anarigat, timang disiplina iti tattao. Waraw, Masaduta ko nga umay agpidot iti basura dito iwaig tatabadaw. nagkunang nga may. So abay bayamon. Talaga may, makamuda mo na. Ni Marituyang tinakita kini na minsan anang yanod iti basura na. Manan? Ay, makapasuron. Tauray pangpanggagak kat ipilit na. Ay bayamon Maribanang, day takit diti mapan mo pakiap-apaan dita. Ay, aduda dita kat nga gibelbel lang iti basura. Wen garod Wunan marikwanang. Ay, nao maakmatan amang paspasagid ka ni Marituyang. Ay, makaamumot ditan Ay na, nagpigsa ti bagyo, intaing. Ay, uwan nga rin. Kaslawaig ang dagiti kang kanal tayo. Uray ti kalsada di talaod. Ay na, kaslakarayan mo tayo. Uray dagiti nakasakaw. Kaya nakasupot abas basura kat nayano din. Win nga ron ay, delikado, intaing. ay na, badaw. Ay, Ape ay akas la ka mapupuran. kitaam, malaylayusan ti sirok ti balay ta. Ha? Kasano nga? Kanay, nagadun-adanong tagturong dito'y paraangan ta. Ha? Delikadon sa dayto yung tuyan. Anya ngay ti aramitin ta. Higit dumawat ta na ti tulong ka ni parintay.
uray ti kalsada. Kit nagbalina nakasladak kilakarayan. Ay nabadong, agsublitan di tabalay. Darasam, Anya, santan ang patuluyan ti mapan iti ayan da kapitan. grabe ba tinda ito yung bagyo na to yan? Ay katurayan talaangan asumardang ti bagyaw. Apay nga ta at timapa umutin ti danom di tawain. Nagadwa mulmula di ta analayaw sangkay. Ay, ala, nagawaan ta timag na. Umay ka. Masapaw, matanawagan ta di tababa. Aw, dito yung bandang kail. Nawaya makita tatiwaig. Ay, muto'y tatilis ko po raw. Tilis ko, pagman. Aw, kanto yung kail. Na nagado ang basuran, kinakapulat iti pagnaan ti danom. Anya, Ay, apap na tangkad ti ulo da. ibo man tatilis ka, takitahak mamay tangkail. Ala, Isaus, awanay. Ayawanan ba daong nabasa amin ang nga alikamon ta? Itala ang nga rodman na nalayos tayo iti kastoy kagrabe. Agduduman a basura ti simbrak dito'y balay. Katanya pala tararamidem ngay. Rugya mo na ti agdelaws. Ayuna yan ti kasta, oy. Ayawan ti mabalin taamin tayaw kit nalayaws. kumusta ka mo dito itirsi na marikwanan? Ay, dakkel alugay, kapitan. Ay, nabasa amin alakok abagas. Anya, Agraman arina kanda dumapay. bayam. Ta karaman ka kadagiti maikan iti tulong kagawad. Ay, agyaman ahak. Jak ni namnama amalayos dito ayan ko. Ay kasanaw, ke nagado ti danom. Kasla karayan ti kalsada. Win nga raw do. Italaga na pasamak dayta. Ay, dahito iti epekto ti parikot ang mapaspasamak iti wain. Ay, kamuudyanan na. Si Mardeng matlaangan tinakapigpig sa abagyaw. Huwag nga raw. Iso rumwar kami pa. Anya, apay. Rumwar kami Kadwa kadagiti kakagawad ta agrekos kami. Amun mi no asino dagiti nadalapos wano naapektaran iti bagyaw ta tulungan tayaw. Ay katuan Ay, panagkunak. Ado tinadadaulan akalugaran tayo. Itaan nyo no asino dagiti nakalista tinagan na ta isupay ti kanyaw. Beso? Ay, wan, kapitan. Kwarog. Irwar mo amin abagas nga adda iti barangay hall. Unang kail. Siya akong ti makamaw. Sige, tada pa'y papanak. Ay, kapitan. He? Umay kami mat agpalista itinagan may. Naa. Nalayos mo't ti balay may, kapitan. Ala. Ay, agpila kayaw. Iti ayan ni kagawad. Kunag. Dahito'y lang timpay waras ni Parintay. Ha? Talo alata ti sardinas. Kun 5 kilo lang nga bagas. Agasam nga mingay. Taoray ni Kuwaro gasaan anan ano ti balay na. Katinig kanda pa'y kadaw. Anya? Kanya mo marikwanang. May sakaban kanumit a bagas tinted da. Amangan mo no kung kunadala ang dayta. Ay san man. Ado ka no, tinakakita tuyan. Na, saan nga rod nga agpapada ti trato ni kapitan ano kasta? Ay kitwa na. Ay masapol ang mabagaan da diya Parintay. Uray iso ti kapitan. Tapdusan na marwan. Sino titawan nang ibagakan kay tikasta? Ay, kuwa paray. Atap ko laki, di mo ta? Anya? Atap mo lang? Ibagam kid din anang tedak iti kavan. Ay, sorry paray. Sorry. Ay no maipapad ka di kwarawg. Tapno amom. Para iti sapasap ti relief tayaw. Awan mapilpilay. Kasta pa iti bagayo kanyak. Ay, na paray. Sorry. Sorry. Day talat ibagam. Suray. Da kayong amin ka ni Marituyang ti maisang agbasbasura iti waikat. Anya? No saan aga po iti aramin diyaw? Saan ang malayos ditoy? Nya. Ay, baybay amon da dya apari badong.
Agpa-emergency meeting kakit day. Ha? Win tapno pagmimitingan yaw no kasano ang masolusyonan ti parikot. Kas lang amin makapaawan. Ganas. Nagsusulpang nagita tataw. Ay, saan Aganos ka ta si Kati Kapitan. Ay, no maminsan kasla kayat kunti ag-resign kas kapitan. Ay, taapay, Mike. Tidak betpat-patsin. Uraan niya ti ibagak. Ay, kat ano samlatan yulit-ulit mo nga ibaga kadakwada. Aw, at na pagmimitingan ti bumarangay tatabadaw. Anya nga dayjay ko araw. Ita ti schedule tayo ama panagdalaos iti pagayusan ti waig. Ay, jak amuday ta. Ikatan tayo amin na basura ijay ang nakabara iti pagayusan ti danawm. Ta ikali tayo kanaw. Puuran mait dagiti mabalin na puuran. Ha? Nuhapay nga minadi kay may nakimiting Sige ito umay kami mga raw kanina na matuyan. Nasaya tatabadaw. Masapol nga titinulong tayo amin. Ay, nasaya tayo may kayo paray. Ay kat kapilitan na paray. Ay, Umay kamay, nga uray saan mi kumakayat. ay salbag. Masapol nga titinulong tayo amang dalos. Ikatan tayo amin ti basura. Ay, no asino mo nagita nga umay agibas basura dito iway ga. Ay, di ka agin di amaw. Ha? Ganun na kayo ti maysa. Kasano nga mong paray? Dahita man. Kita am dahita nakakalat dita. Ha? May nakasako pa. Anya? Mailasin ko dagiti adda iti unag ti sako. Ulas mo ken badom. Ha? Ay, kuha paray. Sorry. Sa bali pa dagiti sapatos ken amin akagamitan na nakita. Kuha paray. Kuha nga may. Ay awan ti kwa. Dalusam analaing dagita. Ay, huwag paray. Ay na, pakawanan na kami kumaparay. Ijas kingay ting bating-tingay. Tamailasin na gayam dagiti badbadok ide. Ay kumailasin na latamot Uray dagiti badok, sapatos kun amin Ay, kapilitan laki din ngay nalak amin ngay nyanod mo basura ta. Nasayat mo, tapno awan maibagbagada ka data. Nagado nga badbadaw kin luplupo to jiwaig. Tipay mo basura ta, badbadaw kin sapsapatos tinailasin ni parintay. Una yan. Agyamanak iti kooperasyon yaw, kakabaranggayak ida. Gapo iti bayanihan tayo ket nadalusan dagiti basbasura iti waeg. Dahita ti pagsayatan na naman minsan. Nagpasa, Kapitan. Ita, nadalusan tayo ti waeg. Ne, ulitek nga ibaga Please. Awan, ti agibasbasura ijay Wal, Kapitan. Magsiaramid iti basura iti babalay na, nalawag. Dalawag, Kapitan. Good. Masapul. Itong palan niyaw, ti nagtutulagan tayo. Ken ti kunada waste in management ti barangay. Tapno, saan maulit ti napasamak layos? Gusto ka paray. Saan mi mutin na kayat ang maulit day tayo? Panakalayos ti babalay. Saan paray? Ay tatabadong kan na to yan. Di kay ngamin agibasura iti kanal kanwaig. Tapno saan nga agbarado. Sigay! Dinan tanagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlig. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon agyaman kami iting kay panagdangan.
ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, ibagam tuman ka ni Marituyang a dumagas diti tersinak, no, makitam. Nay, apay, saan kayon nga agkit-kita, Maray? Saanen Maray? Sipod idi impakitakken kwa na dyan nagatidog alista anti utang na. Saan mo tin nagpakpakita ditoy? Ay kat mabutangan Kasano aya kaatidog ti utang na dito'y tersenam? Ay no arigan sa nga kilometron Maray. Nagatiddugan? Ay kat talaga ang mabutang nga agpakitaken ka, no kasta. Iso nga ibilbilin ko kan ka Maray, nga inton makitam ni Marituyang. Pakibagam man laken kwa na nga umay ditoy. Sige, Marikwanang. Ibagak dayta, no umay ijay balay inton madamdama. Nagpariir lakit din ti umay agtugaw dito'y arubayan niyaw, Maray. Impaaramid ko ngamin kan ni Enting dayta atidog atugaw. Ta umay pagtugawan, dagiti kayat na nga agpariir. Akasken ka. Ay, makarelaksak ka talaga. No adak dito'y arubayan niyaw, Maray. Apay mat anak ko nam dayta. Apay, saan ka ang makarelax ijay tersena ni Marikwanang nga ayuyang mo? Anyamat ngay day abak. Na, kaguram itan jay kumarita. Kasano ajak gumura, Maray, naglaing agsingayr. Ay wan. Imbilin na kanyak ano makita ka. Ibagak amapan ka agbayad. Na, kita imbilin na pa yan kan ka. Kasano? Saan kamot kanon nga agparparangkan kuha na? Kita ti kinaalas ti ugali day di abak. Tatila pangibilbilinan na. Kat no nagatidog magayam ti utang mo. Ay, makaungetak no kastalaang. Na. Ad-addan asa anak nga agpakpakita. Sa dino ay tinagdapan. Di tabalay da maribanang. Apay nagnakapay lang di talikod. Kit naglawa di ta kalsada pag naam. Makita nak nga roday di abaak ako Maray kat singiran nak manon. Ni kumari makuhanang. At dapay aya sa bali ako Marik analay nga agsingayr. Iso lang mag... Ay kuting ka makisarita Ay jakla ugali ti makisarsarita iti baak anasungay. Ay nukas talang tugalay, magginura kayo Ay uray pay. At damo dita ni Kumarik abanang. May mga mayamot yung utang mo. Mailam mangak day di ako Marik akwanang badong. Nagado dita mabalin ko paglamangan. Apay nga ta. Saan matan almablabas ni Marito yang dito'y kalsada? Itay ko pa'y apadpadaan ang takasarita ko ma. Ninanatuyang, ket no naggapo di tabalay ni Antibanang. Wan, iso nga rod apadpadaan ak dito'y kalsada. Saan mo na maure alumabas dito'y kalsada, kagawad? Ah, Gaputanag na di ta abandan eh. dita karutan? Wang, di ta tinagnaan na nagawid. Ay, talaga nga ilemlem mga anak ah. Apay nga minaya kagawad. Sing-singir nga rod yung utang na. Saan mo amasingir ni Nanatuyang? Ket no nalay nga glemeng dayta. Ay, saan na mabalain? Ipabarangay ko. No saan nga umay agbayad? At danto manin maipabarangay abakait gapo iti utang. Pay, di ka mabait, tuya. Pagbay na kumangay. Dayta, utang mo kini kumari makuhanang. Imbis na mapan mo bayadan, ilamlam mga kiday. Apay, amin kayo day talaki din. Ti kanayo nyo nga ibaga kanyak. Makauma kayo. Kitpud no mga main. Ay, iturog ko man lang. Ay nasayat, mate. Wan, tapno malipatak day tanga utang. Di mo liplipatan Nung makariing ka, agluto ka na dagaws. Kamadong, mapan kan samot ijibang kagmaw. Wen maray. Kahit ni Marito yang ngay. Kaya nakanuti maturog, maray. Ay, aginanamot ah. Wen tapno makainanamot amang pampanunot ka dagiti utang na. Ay, wan gayam. Nadakamat mo matlangan ti may papan iti utang. Mabalin ka di nga ipalagip mo kenkwana, ti may papan iti utang na. Kanayon ko nga ibagbagaday tamaray.
Nga umay nabayadan, ta nakababaingking ka. Ti problema, saanan nga agpakpakita kanyak? Ay, pasensya amlatan, mare. Mabain nga, main. Awan mo ti rumbang apagbainan na. Umay atag sarita kami maipapan iti utang na. Mayam, mare, tay baon kontaw. Mau, kagawad. Nakapanimid ka mo't di talamisaan, mau. Ay, pampanunutak nga men, nukas ano asingirak ni Marituyang. Apay panunutam kat kumarim, mat. Ay, saan kami san nga agkumari? Ta saan mo tan nga agpakpakita kanyak? Kaya't mo asawain. Talaga alikliklikan na kan. Wan kwarog. Di nan kaya ti makisarita kanyak. Pagsaritaan yung lakumanday ta. Saan yun nga idanon iti barangay? Kasta ko maatalaga ti kayat ko ang mapasamak. Mahala day ta itinasayat asaritaan. Hey. Iso asaan mo kumaunay a panunutin day ta abanag. Hindi na pa nakikibangkay. Nakaturog dahito ato yan. Aging gaita simmang petakan, nakaturog pa lang. Ay, sana mabalin dahito yan. Naskin aringat. Hoy, tuyang! Agiling ka! Mano aya, je utang ko, maray. Ha? Agsasaumay. Ang nakakidam. Ala, bayada ka, tapno awan makunkunam. Ay, agtagtagainap. Ay, ring ka, tama pa naglutaw. Hoy, tuyang! Agiling ka na! Ay, anay! Apay ngay ngagkindal ka! Kahit saan ka magayam nga giling? Apay arining nak! Simmang petakaw na nagapoy di bangkag, kit mabisinak. Awan pa'y naluto mamakan. Ay, inturog ko. Tapno saan kon apanunutan je utang ko. Ngam natagtagainap ko maglata. Makitam dayta. Dayta ti pamanagnag asaan mo amay tarayan dayta nga utang mau. Urayan niya pa'y tararamiday. Ay, dandanin Maray. Dandanin maibos ti pasensya ka ni Marituyang. Mapankunto at talaga ipabarangay. Ay, ipagpagapom lakuman iti panagkukumari tayo. Ay, saan ama balain? Imbagmat kumahan o may makisarita. Saan pa'y nga may nakisarita, aya? Saan pa'y nga road? Ay, talaga ang mabutang. Di ko namkit day. Ay, awan babain na. Nagpuskol ti rupa na. Kat bareng umay to agbayad, ta saan la asyak ti mangibagbaga nga umay agbayad. Kinasarita nga tan ni Kapitan. Wen, kinasarita na dayjayan, mare. Ay, umay to kumangarod agbayad, iti kabiitan na panawan. Yang nga tararamidan. Di ka pala maturog. Maturog ta na. Ay, jak kaya ti maturog. Matagtagainap kung tumanan ni Marikwanang nga agsingsingay. Kita niya nga ruting karamidan. Uray iti tagtagainap ko. Agparang lata ti rupa ni Marikwanang. Kahit nakaisa mo no nakakusila. Kas lang umarnger-nger alyawn. Ay sas, nakamamakarupa no kasta. Anya nga'y taramidak ba daw? Ay kating kagbayad din Hindi pa ngay bagbagak dahi taking ka. Ikanak man nga rod iti pagbayad ka. Tamapanak agbayad daw. Itaman dahi ta. Sakpay lang mo timang iti pagbayad mo. Ikat baybay amlat nga rodin Akanayon ko ang matagtagainap ni Marikwanang agsingsingay. Anya nga taayat ti pagsarsaritaan da kwarog kun pariba daw. Apay, pati dayta, pagproblemaam. Wala, tay-tay da pa'y nga agsarsarita. Kay, adda nga rudnas ken apagsaritaan da. Apay nga inayaban ni pariba dong jaglaklako iti ice cream alakay. Ay kat gumatang da. Sapay didakmot ayaban. Ay unay kan. Amin lakit din kat madilaw mo. Ay sus, gimatang dan. Ayabamot tagumatang ka no kayat mo. Numabalin ko mati utang, ta utang. Ay. Di nakitaan iti kasta inteng. Tauray siya kat awan kwarta. Ay sus, pimbanawon jaglaklako iti ice cream. Kay, apay nga rod ang makasangsangit ka. Kahit ko nga ron ti ice cream.
Na, ay agtal na ka man. Kas kalaubeng. Hay, awan nga rod igatang ta. Ay, claim ko ba? Ay, agyaman nagtatabadong ha. Taing gatangan nakiti ice cream. Pinautangan na gaya iti kwarta. Kat kunam mo ta ka sa pulan nyo kininanatuyang. Pudno dayta. Dayto nga pautang mo kanyak. Pagbayad mo't lang ni Nana Matuyang kini Marikwanang. Amo ka nalaing kang agbayad iti utang, tatabadaw. Siyak pa'y mati ko na, kwarag. No binayadan lang iti utang, siyak ti number 1 akalaingan ngagbayad. Kunakon kay. Iso asan ka madanagan, kwarag. Apay kumamadanagan nak. Agbayad aktuking ka. At danto pa'y porsinto na. Wow! Wen, siyak ti magpanagnag ang nagbayad kan iti nga kilometro nga utang mo kan ni Marikwanang. Marituyang. Nakita mo, Maray, nga inyawat ko kini Marikwan ang di kwarta pinagbayad ka. Wen nga rod. Nakita mo't maribanang abinilang ko dyan bayad na. Nakitak, Mare. Kat, anya ngay itanti mapasamak. Ta nakasirseryoso kayo mo't adwa. Kasla dalat ta sakit tinakam yo iti tunggal maysa. Siya, kawanan ti sakit tinakam ka. Sika ngay, Marikwanang. Siyak, awan mo't tan sakit tinakam ko. Ala, aglin namano kayo nga rudan. Anyang aglin naman no asasaw, maribanang. Jakla kaya ti makialamanaw. Ay oray siya, Na. san nga uso para kanyak dayta? Ay, no kasta. Aging ginura kayo pala. Ay makakatkatawa. Oray siya. Na, tagkat katawa kayo matan adwa. Ay kung makipagkatawa ka mo tin, amaray. Ay, katuwan ang kakatawa tayo nga rudan at alo. Ang kukumari tayo manay. Ay, uray la si makitityan ko ang nagkatkatawa iji tersina ni Marikwanang. Kahit mayatay, nakabayad kan. Una, isungarod ang naragsak kami manin nga kukumaray. Kalpasan ang nagkakatawa kamay, nag-iinistorya kami manin na. Kasta matisigod nga raramidin nyo ah. Mayaton badong. Saan na kun akagura ni kumarik akwanang? Kain saan mo mati nakagura? Ay saanan agkumari kami manin. Siyak ita, tiyag problema. No kasano ka mabayadan ni Kwaraw. Ay kat si kamutan at agpanunot iti dayta. Di nakiramraman. Anya, kalpasan na tinulungan ka, saan mo nakayat na may raman? Kaya't mo asawan, nagmaymay sa aklaan, ngagbayad. Warog. Anya ayati problema. Matulungan nak nga ta, antay. Ay, katuwan, apay kit din asaan. San mo't lang agbayad din ni tatabadong iti utang na kanya kantay. Ha? Imutang kan ni pari badong. Ay, apay apinautangam. San mo't lang agpakpakita kanya. Kat no nagrigat asingiran day ja tao. Intun kwan, inakladanugan ay, tadi mo't lang agbayad ay. Ay badong, agring ka. Badong! Ay, Ho! ay, tagainap lagayam. Kunak nupod now. Na, unay kat ti panagkalinduusa mon badong. Natagtagainap ko. May dakano dinanog-danog da parinting kang Kwaraw. Ay na mapasamak dayta no saan kang agbayad iti utang mo. Nagmadin na tagtagainap da jay. Dinanog dakano dito'y muging ka. Hindi kwan, dito'y abagak. Hindi kwan, pinabuksitan nak ni parinteng. Ay kat talaga nasakit Ay, wala. Nagsakit nga rad. Kalpasan na. Kinugtaran na kano ni Kwaraw. Ay sos, talaga a pinagtinulungan da kan no kasta. Kanya nga tatirumbang nga ramiday. Ang mga nupay-pay sundak nga may danog-danugan dagita nga gulitag. Gapulang iti utang ka. Agbayad kan tatabadaw. Ay, sus. Makaungungit sa amot ni Kwaraw kan mare. Agtugaw ka, Kwarog.
Imay dito'y barangay hall ni Kabadong tapno makisarita kan ka. Kiti sumait. Ita, kasla kaya na mutin na danugin ni Kwarog Maray. Mano aya ti bayadam, Kabadong. Umaya nga ron makisarita. Ano mabalain sa anak pa ilang agbayad ita. Saan ka nagbayad? Ay, makaungat ang katalagaan! At dapat tuloy na dyan ibagak. Kat, anya tituloy na, Kabadong. Agbayad hak. Inton makaapitak, jay mulak anatang. Oh, kasta ati makisarita. Ngamnay, tong palam day nga imbagam, Kabadong. Ay, wun maray, tung palak. Ang saan kayo magkumanga agpakpakita? Ay, jay tag-tagainap ka. Tagtagainap, tataba daw. Ibagam tuman kan ni Marito yang ado magasto dito'y tersinak, maribanang. Taapay, Mare. Di mo kunaan nga adamanan utang na asa nga kilometro. Awan, paumayom laeng at agkakatawa tayo manan. Day talaang, Ketuan amaray. agkakatawa tayo laeng, ngam awan mo't katkatawaan tayo. Kat no nagmayat. Naragsak ti agikin natawa, maray. Panagkikinnaawatan ti kasapulan, tapno naragsaklat ta ti panagkakaaruba. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junre. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.